once again. Hello guys, selamat pagi. Jadi Sarito, ayo program Sarito hari jadi anak aku. Jadi pengawak pagi itu mai tunggu dulu. Udahnya lagi baru kita jalan-jalan. Jadi nanti kita ke video tu udah mes sampai habis. Putar tiban, putar deh. Hah? Putar tiban. Dah timbang. Oh, Berapa timbang sana? usianya puluh tiban. Jadi nyala ya buat permaisuri mo mayuh murah barang itu gare-gare sepa karatai taratai gitu. Hai, Dek, happy birthday. Oh, yes, yes. Oke guys, kan ngecek pasport dulu, Oke, scan dulu, scan pasport. Cek pasport dulu, Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember. Oke, kita ngecek pasport. Masuk ke Brunei dulu. I could never let you go, couldn't run away if I tried. Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and Oke, jadi tadi enjoy tanggal obatnya minum. Oke guys, jadi pada merah pak semua Brunei. Oke, $3 kena Mayato masuk ke Brunei. Jadi pak itu sosial media itu. Oke. never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong. Oke guys, sudah tahu kita akan datang pak tour dah. Nama lagi jembatan Sungai Pelait. Nampak Brunei ya, bakal udah kelak masuk kita kayak. Oke guys, jadi depannya tour Oke, tour jambatan Rasau. Oke, jadi sebelum kita temakin kita ke lumayan tour dulu. Nanti kita dari Malaysia masuk ke Brunei. $3. 당시에 살아 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아 Oke guys, oke. 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝냈네 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 세상을 뒤집어 찾으려 해 오직 너로 연결된 이야기를 No I won't Oke, perumahan Brunei, di area Brunei. 빛이 다 꺼진 여기 날 안아줘 눈을 감으면 소리 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한겹 쌓여가 Even when we go through changes Even when we're wrong Oke, jadi dia tuh udah datang bang. Pekan Melayit sebab kena tolak kita tadi. Begitu rampak meluang atau
restoran macam-macam mesti dito out. Jadi siapa-siapa akan berdaw kelak ke Brunei tahu kah ngoji Burger King out. Okay guys, baru sampai pekan Kuala Belait. Okay guys, jadi dia tu Brunei out. Brunei, jadi raun-raun dulu ke Brunei. Okay, jadi nanti kita akan buat video tu sampai habis out. Jadi anda ingat subscribe, baru subscribe. Okay guys, jadi matu dulu, hitung hirup dulu. Okay, nanti kita nyambung baru piala lain. Okay guys, ni begitu mai rampak menua Brunei untuk pekan Kuala Belait. Jadi sampai ke bedau kalak kita tadi. Kita gaya ya. Okay guys, pakai dulu guys. Okay guys, gitu makai dulu guys. Nanti kita nyambung baru program baru pakai. Okay. Ya. Negro. Negro. Dah ke mana? Bus posting. Betul. Dah ke mana? Baik, kai yang tua. Bagi dua lah. Bagi dua. Okey. Okay guys, ini beli palak manuk. Beli manuk dulu. Fish murah-murah. Brunei. Murah-murah. Brunei murah-murah. Murah-murah. Ada harga. Mari kau. Okay, jadi nanti kita beli Murah-murah. Murah-murah. Datanglah ke Brunei. murah manuk Brunei. Beli manuk Brunei baik pulai kemiri. Kena malam tu lagi. Sudah ada harga. Sudah ada harga. Penyewa syuting, penyewa video tu sampai ke Brunei. Jadi anda ingat subscribe, baru subscribe. Okay guys, detok kita on the way pulai ke Miri ya. Baru dah temu beli manuk Brunei baik pulai ke Miri. Jadi manuk boleh dibaik boleh dibaik nanti gula beras letak dibaik. Nanti kita sama baru nanti datang ke Miri. Okay.
bala lagi ngintu barang dapur. Oke, bala lagi ngintu kan. Oke guys, nangka aja video kita hari itu. Jadi ngarap kita semua enjoy dengan videonya. Jadi nanti kita suka dengan video tu, kita tahu nulis komen bak baru how. Anda ingat subscribe, share, like and comment. Oke, jadi aku Asroy ngarap ke video tu boleh diterima oleh Mayu. Nanti bisa salah silap ngarap video begitu. Sikit bakal ya lapan lagi baru. Oke, jadi dalam tu aja guys, sebenarnya vlog aja digagak. Mayu hage kita bukai kalau lagu. Oke, mayu hage beri bukai kade adu kepada channel tu. Jadi ngambil semua nak tinggal update baru hari aku. Jadi anda ingat subscribe baru subscribe. Kita ketemu baru buat video baru.